Biyag Di Tao. Hello everyone! Kumusta kayo manan? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel ko, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti marumanan, wano barumanan nga episode ngayon tayo drama. Hello mampay ka ni Jackie Claro, Janet Marmolejo, and family dita San Fabian, Pangasinan. Ni Rosie Dakayanan, ni Rodi Balaw, dita Cagayan Valley. Intay nga ro dandanggan ti episode 197. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Kumusta kayong tatang? Mayatan anak ko. Anyat ko na ti doktor ngay. Jackie, anak ko. Hala, apay ngagsangit kayo magdananang. Anya ka diti sakit ni tatang. Erika, anya ka kadi. Okay akon. Awan sakit ko anak ko. Naimbag akon. At naintin ti doktor nga agas ko. Ha? Agpaiso ka din, nanang. Uwen anak ko. Isu nga awan ti rumbang nga pagdanagam kanya. Charlie. Hindi ka unay, Erika. Amang anumangit na ka. Dagiti anak ta. Apay asik apay tinadaan iti sakit. Charlie, asik mo. Di kagsangit. Laglagi pam. Sikat ti silaw ti pagtangan. Masapula na tibkar ka, Erika. Charlie. Kasanon no makita na kadagiti anak ta. Di agsasangit tayo aminen. Imbes a sika ngay nati mang patibkar iti pakinakam dagiti anak ta. Saan? Tasi kamat ti umununang agsangsangit. Charlie. Ikagsangit kunak. Diyak nga ron malapdan. Sige. Ikarigatak ti saan ngagsangit. Ipakita met anatipkar ka. Saan nakastasi ka ti makaununang agsangit. Diyak tupay agsangit na masaknan. Sikan tulakit din. Hello, Manang Jodeline. Hello, nakaawag ka mat. Kat kumusta ang asawa, Amerika? Kasdila ta, Manang. Agpapaagas lata. Nayon ako mamanan ti utang ko kan ka, Manang. Kasano daytan ngay? Binulan mo't lamang ibagakan iti kwarta, Erika. Si kamat lat papapanan ti matmat gadak dito abroad, anadin ko. Ha? Panunutam ko, mamat. Anda pamilyak. Upat dagiti anak ko. Pasensya kan, Manang. Sika lang aming tinamnamaag ang makatulong kanya. Hapay noag-abroad ka nga minan.Ag-apply ka, tatulungan ka. Anya, masakit ti asawa. Diyak mapanawan, Manang. Di mo mapanawan kat. Kastamlatan itag na nayon. Agut utang kalatan. Kasanon, mawan mautang amon. Pangalaang nga ron iti pagagas ka asawam. Manang, Ay na, ayabang pailaan ti katugang nga mga babae. Isu ti mga sikaso iti asawam. Ag-apply ka kit di matan iti abroad. Tatulungan ka. Siyak ti makamoy ti gastusan nga agabroad. sige, Manang. Katagyaman na. Sana na masapol nga gabrod ka. Kastoy lang aruden ti kasasahad ko. Pumanaw ka pa ilang. Di ka nagabrod. Gundawayak ti kaadda ti kabsat ko amang tulong kanyak lakay. Agabroda, tapno mapaagasan ka. Anda ka si ti Diyos. Uray sa anak nga agagas. Patsek nga gimbagak. Iswa sana na masapol nga umadayo ka. Kontra itiriknak taramidak.
Di ka kaya't ang panawan. Ngam kapilitan, Charlie. Tulungan nak ni Manang Judeline nga agabrod. Inak manggad iti pagpaagas mo. At iti advance abayad ko iti utang ko kan ka, Manang. Nala, idulin mon. Taipawit mon to iti Pilipinas dayta. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Kandi mon bayadan dagiti naalam a kwarta kanyak. Ipawit mo lang iti Pilipinas. Tapno adda pagpaagas ti asawam. Agyaman nak, Manang. Nagsaya at kaunay akabsan. Sapay ko mga ron at hagimbagan ti asawam. Wan nga rod, Manang. Inlimad ti asawak ti sakit na. Aging gaanag tinag a kanser. Di na ngamin kaya't tagpa-doktor idi. Tatiam muna. Gagangay la sakit ti tiyan ti marikrik nana. Ngam addamat gayam tsumurnan. Narigat nga minumayalang-alang ti sakit. Nang runa kadagituyan na panawan tani. Nagadun ti tumtumpura sakit. Wan nga rod, Manang. Nala, dawatan tayo ti kaasi ti Diyos. Tapno agimbagan di asawam. Hello, Charlie. Lakay. Kumusta ka? Okay lang. Awan pagdanagam kanyak. Pumigpig sa akon. Ha? Agpaiso? Wen, sika, kumusta ditan? Okay, akla ang lakay. Aywan, agpawitak no bigat. Ipawit ko amin asweldo, tapno adda pagpaagas mo. Mangibate ka matitiparakan ka. Di mo ipawit amin ti sweldom. Diyak kaya't nga agkurang kayo iti gastusan dita. Iso adi mo kumaliwayan ti agagas, ha? Wen, di ka madanagan. Ipawit ko amin asweldo, ha? Gatangam amin nga agas mo. Wen, bakit? Di nakpakadanagan ko nakmat. Kailiw na ka, nagiti anak ta. Uray siyak lakay. Kailiw kayo mutan. Kasaritak man ti inaon na nga anak ta. Sige, mabit lang nga, taya ba? Hello, Nanang. Hello anak, kumusta kayon? Anyat ar-aramida man ako. Madamati pa nagrepasok, Nanang. Eksamin mi ngamin inton bigat. Kasta ka di. Kat, kumusta kayon kadagiti addim? Okay kami laang dito'y, Nanang. Kailiw da kayon. Kaano kayo nga gawin? Ay na, mabayag pa iti bakasyon ko, anak. Nanang, Anak, agsingsingpat kayo, han. Di yu is-stressan ni tatang yu. Tapno agimbagan. wen Nanang. Ngam, apay akas dyan ni tatang. Kanayon nga agsangit. Ha? Kwa, mailiw siguro kanyak, anak. Iso nga andi ngayon yuan. Wen Nanang. Sige nga rodan, anak ko. Ituloy mo ti agripaso. Itod mo pa ilaang ti cellphone kini tatang mo. Wen Nanang. Charlie lakay. Handay ta ka manan. Agsangit ka man ako na akong bakit. Amo matajak kaya ti kasta ngararamidam. Diyak namin kabailan no mapukaw ka kada kami. Isong agagas ka. Kandawatan tati kaasin ni Apo Diyos. Tapno pa imbagan na ka. Wen, saan tayo tanggal ti biyag tayo? Kat no dumtangan ti kadang ko. Masapol nga awatan tayo dayta. Tano siya, nabayagan asinaganak dayta. Nakasagana kon, no talaga kadang kon, bakit? Di ka man nagsao iti kasta. Agbyag ka pa hindi tinapaot. Wen ka di, anya kansa. Sige, tamo ka naman no ka. Iso nga ginanakan. I love you, bakit? I love you too, lakay. Malang arudan. Agan anat ka ditawan. God bless you. Bye. Bye, lakay. Diyak lang, di ka ba kailan numapukaw ni Charlie? Ay, atak ti asawa. Agimbag kumapay ti asawa. Diyos ko.
Anay ko, anay. Kasya na kumapo. Charlay, anak ko. Nasakit ka di man ang ityan mo. Ay na, mapantalaan yan iti ospital. Sana na. May katumot lang na madamdaman ito eh. Iyawatan dakman kindi ti agas ko para ut-ut tag tumarak. Makapadanag ka mo't anak ko. Mapantalaan ang iti ospital. Saan nga ron din? Di ka makawawat aya. Ikandakit din iti agas ko tag tumarak. Narabyan ka man na Erika. Nag-overtime manang. Ay, di ka unay Di mo abuswan ti bagim, tamang ano si kamot agsakit. Saan manang? Overtime ka nga overtime. Awan mat maururnong mo. Mapmapan mat amin iti agas ta asawam. Kasapulan ti kwarta manang. Basta agimbag ko man ti asawa. Hala katagan anos ka nga rod. Angamtay ka nayon kung ibagakan ka Di mo parigatan ti bagim, tapno saan ka nga agsakit. Hello, nanang. Kumusta kayon? Mayat mo't balasan ko. Ni Charlie ngay, kumusta nanang? Linabarak itay, kan pinakan kumutan. Ha? Linabaran nyo kunayo? Apay, saan ka di makadigos nga is-iso? Ay, ikwa. Ay, Charlie anak ko. Kasauna ka kano ni Erika. Hello, bakit? Kaano ka nga agawid? Mabiitan lakay. 2 bulan laangan agawid akton. Sige, makaturturo ka. Kaya't kunti agina na. Ha? Sige. Agina na ka nga rodan. Itod mo kininanang ti cellphone ta kasalita. Sanan. Ada ka no arami din na. Sige. Bye. I love you. Sige nga, Rod. Bye. Nakakaasim at asawa. Madlaw anak kapso. Erika! Aping agsangsangit ka manan. Masyanak ngamin iti asawa man. Di ka una agladingit, ading ko. Ikarikatampay lang iwak si iti panunot mo, ti may papaniti asawam. Ang mga numapiktaran ti trabaho kan salunat mo. Wagladladingit kalatan. Ipakita mo't anatidkar ka, Agkararag kakit di ka ni Apo Diyos. Nalpasan ti minimart a pinatakder mo iti sangwanan ti balayo anak ko. Indeliver damutan dagiti mailako iti minimart. Wala nang. Ano sa nyo pa ilang asikasuan? Da kayo pa ila ti aglako. Tano sumangpet ti asawak. Isunto ti makamo. Wala anak ko. Agawidan ni Erika. Anak ko. Kasano nga ipalawag ko kini Erika ti inararamid mo. Sigurado nga agsakit tinakam day chay. Ang mga no panunutan na abinaybayan ka, anak ko. Saan? Man nakaawat dya sawak nanang. Basta tibilin ko. Da kayon ton ti makamo kadagiti anak ko. Di yu baybayan ni da. Inton mataya kon. Di ka kumagsao iti kasta. Tagbiag ka pa'y itinapawat, anak ko. Ikan na ka ni Apo Diyos, iti atindog pa'y apanagbiag. Nadano nanti pa nagbakasyon mo, ading ko. Wan manang, magagara na kun ang makasangpot iti Pilipinas. Pakumusta ang tulangan dananang. Wan manang. Ada kwarta mga agawin? Adda basit manang. Awan nga mintagbat-bati kanya. Taipaw-paw it ko amin asweldo. Mabit na nga ron. Adoy.
Adun ti utang ko kan ka manang. Ay na, di mon panunutan day, Jay. Jakon pabayadan dagi, Jay. Kan uray day to itadgo kan ka ita. Jak pabayadan. Tulong ko kada kayo. Agyaman ako na manang. Nakasingsingpad ka talaga. Apay akas tamad ng tilangang, Charlie. Nagkutong. Di ka agsangit. Anya ka kadi. Napigsak pa'y. Agimbagak pa'y. Kailiw da ka nagiti anak ta. Charlie, asawa. Kailiw kayo mato na yan. Tanyat ko na ti doktor. Kumusta ti salunat mo? Mabanugak nga so. Matulugak pa'y. Napuyatan ak ngamin. Sige, iturong mo pa'y nga ron. Takasaritat ni Nanang. Nanang, akin mini-mark iti na ipatakder di tasangwanan ti balay. Apelyedo tayo matinagan ti mini-mark. Ay, da kayo, Erika. Anya? Sino tinagparamid? Ni Charlie. Anya? Idinaamuan ni Charlie akim maron ti sakit na. Naawanan tinamnaman na. Dita tinangipanan na iti kwarta nga impaw-pawit mo. Imbes sa pagpadoktor na. Impaaramid na laangan iti mini-mart. Tapno adda ka no pangrugyan nyo nga agina. Anya? Di na kaya't nga ibagakan ka na karon ti sakit na. Nagwarasan ti kanser iti bagina. Iso nakapsutan ti anak ko. Anya? Nanang, Lola, ni Tatang, marigatan nga gangos. Anya? Umay kayo, intay kita ni Tatang. Charlie, anak ko. Erika. Agpakadakon. Laglagi pa niyo. Ipatpatag kayo. Amin. Di na kang panawan, Charlie. Lumaban ka kuman. Charlie! Charlie, asawa! Apa yung pinanawan na kami? Charlie! Anak ko! Pinanawan na tayo ni Tatang, Nanang. Anak ko. Diagla yung pag-arop. At damat ko ngayon nadagsa na sakit ni Tatang. Apay nga ngayon limat yun di sakit na. Nakawanan na anak ko. Ngam tinungpal ko lang ang tikayat ni Amayo. Di na kaya't nagladingit kayo. Iso anak pamarang nga okay. Nga oray na saan mat. Nakakaasimat ti Mami. Ingka manganan, Erika. Di ka pa'y nangnangan, manipot iti kalman. Awan ganas ko amangan, Nanang. Awatan tayo kumahan tinapagtang ni Charlie. Balasan ko. Nasakit di papanaw na. Nagrikat nga aklunan na ita. Ngam ikarigatan tayo, balasan ko. Kastamat lagayam. Ngam apay abinaybayan nyo ti asawa. Ha? Anya binaybayan. Kaputay baga na adi yun ipaangkas.
Nagtungpal kayo man. Kat hindi medyo may kanyak ti saan na nga pa nagpaakas. No diyo ko mainaramit ti kas na. Nalapit. Si Bibiag pa'y lang aging gaitan ni Charlie. Saan kumamatakas ti panagsasaom, Erika? Taasino aya tinaganak amaragsakan iti ipupusay ti anak na. No kasano kasakit kan ka ti ipupusayan ti anak ko. Nakarkaro pa'y kanya, Erika. Eso apang naasim, di ka agpapasol. Tanalabit, agpatinggalangan ijay ti biag ti anak ko, Erika. Napanan ni Lolam, Jackie. Nagawid din ijay probinsya, nanang. Agsangsangit apim manaw itay. Ha? Inungtan nyo kano ngamin, isuan nasakitan. Ha? Sige, kamakamot ni Nanang, anak ko. Nanang. Apay nga ka dito'y terminal, tibas, Erika. Nanang, pakawanan da ko nga. Pasensya kayo ni iti panagsasaok iti kalabas nga altaw. Aklunag, Erika. Nasakitanak iti kasjay ngay bagam. Gambawatan nga balasang ko. Tamo kabungala ang tinakaro aladingit mo na ijay. Sorry, Nanang. Saan kayo kumaping agawin iti probinsya? Kasapulan na kayo kadagiti apo ko yun. Pinanawan na tayo lang arudan ti asawa. Sa ita, panawan na kami man. Erika, ulit tagtagkid ako iti pasensya, Nanang. Naamiris konti amin. Awan ti rumbang ang mapabasol iti pupusayan ti asawa. Aklonan tayon ti amin. Uwan balasang ko. Talaga siguro nga agpatinggalangan ijay tibiyag ti anak ko. Nasakit man nga awatan. Nga may karkarikatan tayo balasang ko. Kat di mo ko mabaybayan dagiti apo ko, Erika. Kastamatan ti pinatakdar day di Charlie a negosyo yo. Takwartam batlaang tinagkapuan day jay aminiba. Pangrukyan yu nga agita. Nakatantanok nga ama kan asawa day di Charlie. Nanang. Ngamin. Insakripisyo na ti panagagas na para iti pamilya na. Uwan, taday ta idi ti sang kabalikas na. Di na kaya't nga agrigat kayo. Inton ison ti pumusay balasan ko. Natural tagladingit, numapukawan ka iti ipatpatag iti biyag. Ngam di mo itulok, nga idagal na ka tinakaro aladingit. Agkararag ka tanaayat unay ti Diyos. Di na kanto baybayan, kat iturong na ka itinapintas, amasakbayan. Bueno, gagayem, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.